Hello mayam ngasi mu aigi champra haijang gi matang da update tawjarake ko sido mang da uri baji hai manam naibi du ne ba haijang hai manam naibi du adum thai ba gamla je araw bana 10 inch aduga awang bana 9 inch ne ba adum gamla je size picture azu dum phajana pan ba ngamani ko khoi gi seba gi makha pole ko si chawrok le to sida ka chawrok po yawre sida leiri hanba pan basing ji chawrak le sizu leiri duga sizu leiri akon basing ji si female ne ji pala daw ne dum amani di maton ji dum pala daw sida original male ni sida leiri jina female ni to female yam yawi ko dum phadana dum pan na bagi dum sida nauna pingna thorak pasu yawri nu sida palak pasu yawre to mapan maton khuding ni go kana tori je pali je aduna ne citrus family da di tips pruning je tawro do maton da ne to je anoba growth lak pa dum mapan sa ba ngami je dum phajana pan ba ngam bani go size gamla size picture jo khoi seba gi makha pole ba sigi sina champra ne go jabun yo hai woli sing je sida jabun woli je mafam kuding anamba hai lo wole to sida pali je moji round na ti ko changlap chat pani all year round pan ba champra ni ko thar sina bartin da ne ba law bana 12 inch ne ba aduga wang bana 15 inch ne ba hai da di dip mara sang chat pa je adum panbi chaw ba ngam bani ko sigi aina haijari je 12 by 12 inch thaba panbi siga 12 by 15 height wang ba thaba siga panbi chaw ba wang ba chaw ba khena ba ne ba sida leiri sina komla ne ngonda yam chawna pan ke badu ni makha gi masa nong ja loi pada pan bi ne ko tu ma pan thoi ji sida ju anamba pajan loi pan mangam ne all year round pan de ni go seba taw bi bagi makha pole go pajan pan ba pan da ba dum 12 by 12 inch dum champra komla ji dum pajan pan ba ngam bani ko sida sai ba ma pan sing je adum pajana hai wolok pa dum haura bani hai wolok pa kha yaw bani sida kha dum hai wolok pa dum yaw bani sida khajik chaw bu yaw re si samap taw ba champra variety ne mahi dum home hawe sa ba dum hauji gi uchagri ba champra pan bi du ga chap manai go si champra pan bi sida number nap pi sing je to si komla ne ba ingonda yam chawn pan go komla go mathang chahi dai di pan ma ngamani go se phajana pan phajare sigi masa dagi mayon ba chomal lo dei ni atopa champra ba chomal si komla si dang phajana hawan dai ba adu sida ano ba napsilli je si haithum ne ba sida napi ba sing je haithum ngak ta ni go ingonda yam chawna pan gi haithum du ne sidai sina variegated lemon ne unji February ni go grafting to success rate yam wang bane sida number champra ingonda red variety so lei oi palan dei ni si champra variety mapan khagak ti thok pa hore yam di thok ti sina tips puning loi tau gi bai ni go anamba na grafting tau gi ba de di maton kak ki ba pung na bagi makha makhai jidana champra palhalaga madak thangba makhai dana komla gumba top varieties lo palhalak toi ne ba to sida ani pan ba hore yam di palaro si pan bi si di mathang chahi di phajana palani champra su komla su sigi grab tau bu je handa hauraga phajana sumaina growth leiba ngama ba adu di mathang chahi da pan ngam ni ba na ta ga di pan ba ngamoi adu sigi komla ji di dum phajana pan ba ngamani har no hapra matung da pan bagi update tawro haibado adugi da namjaba video ni ko mayam ngasi gi di losin jarage